počinjemo sada od 90-ih, evo, 91. izbori, prvi slobodni, demokratski izbori, višestranački, pobjedile 3 stranke zahvaljujući ruralnom glasu. I jedni, i drugi, i treći. Znači, čitav jedan narod, svaki svoj, oni su sveli na ruralno. Na ruralni narod. Narod je njima ono sa slika narodna nošnja. Eto, to je narodna nošnja, folklor, kolo. I to je narod njima. Narod njima nije demos. Narod njima je etnografski ga gledaju. Znaš, i demografski. Znači, to je kao u 19. vijeku preslica, narod. I komunisti su tako gledali narod. Vazda nešto narodna nošnja, vazda neki folklor, kulturno-umetničko društvo, narodni nešto. Narod je ono, na njivama. Komunisti su skontali taj savez između proletarijata i seljaštva. Seljaštvo, evo vidite, piše ovdje lijepo seljaštvo, to je klasa. Imaš proletarijat, radnička klasa i seljaštvo, to je klasa, to je stalež. Znači, ovaj simbol je nastao tokom Oktobarske revolucije. U ovoj tranziciji nisu radnici ti koji su nositelji, temelj čitave ideologije, kao što je marksistička ideologija, već su seljaci ti koji su temelj ove etno-nacionalističke ideologije. Seljaci radi toga što oni predstavljaju narod, ali ne demos. Ovi su iskoristili seljaštvo kao klasu, selo kao identitet. Znači, nije više fabrika i radnica, već je zemlja i seljaci, krv i tlo. Znači, čija je zemlja, koji narod živi tu, većinski, vakine, krv i tlo, ideologija krvi i tla. Oni su zapravo poistovjetili narod sa seljaštvom kao staležom. U srednjem vijeku, u feudalizmu, dijelili su se stanovnici države na 3 ili 4 staleža. Državu su činili sveštenstvo, prvi stalež. Eto, vrlo slično kod danas. Plemstvo, begovi, banovi, drugi stalež. I treći stalež koji su činili buržoazija i seljaštvo. Pazite, ovdje kad se kaže seljaštvo, na klasu se misli, na stalež. A buržoazija, to je građanska klasa, građanski stalež. Znači, u tom smislu seljaštvo, u smislu staleža. I oni su identifikovali narod sa seljaštvom, sa klasom, kastom, sa staležom. A građani su isključeni, buržoazija, vrlo slično ideološki kao i boljševici. Znači, uhvatili su se širokih narodnih masa kao klase, ili radničke ili seljačke, a u ovom slučaju seljačke. I od toga i to baca na srednji vijek. Imaš narod kojim ti vladaš, to je odnos iz feudalizma. Znači, imaš plemstvo, vlastelu, feudalce i imaš seljaštvo, koji su vladani, koji su zapravo podanici vladara, despotskih vladara, feudalaca. I na tom kamenu oni zidaju etnonacionalizam. Tako oni vide narod. Oni ne vide narod kao u smislu demos, popolo. Njima je narod jedan romantični, romantizirani narod, tako kako su ga vidjeli nacisti. Znači, narod koji živi na zemlji. Zemljaci, težaci, seljaci. Tako ga oni vide. Ne vidim ga ja tako. Oni ga tako vide i oni ga tako definišu. Narodnjačke stranke. Narod vide kao jednu klasu, jedan stalež kojim treba vladati. Vide kao vladanog. Narod je kmetovi, seljaci i ti njima vladaš jer si ti neka vlastela plemićkog porijekla, beg, ban, vojvoda, djuk, ne znam šta ti si iznad, a narod je ništa, jedna masa siromašnih, polupismenih, nepismenih ljudi. Tako oni vide narod. Ne mi. Građanske stranke, naročito građanska ljevica, vidi narod kao građane Bosne i Hercegovine. Nama je cilj urbanizirati sve, čitavu Bosnu i Hercegovinu. To je 4 miliona ljudi, to je jedan veći evropski grad. 4 miliona ljudi. Svi bi trebali biti građani. Ne samo građani Bosne i Hercegovine, nego građani svijeta, kozmopolite bi. Pogotovo, evo, putem ovih komunikacija. Sve bi moglo da bude jedan kozmopolitski kozmopolis. I oni su se uhvatili da vide narod, kao seljake, kao taj identitet. Oni su insistirali na tom identitetu da su svi seljaci. Što nije tačno, jer su svi građani, jednakopravni građani s pravom glasa. Njima je čak i religija, monoteizam. Čak im je monoteizam narodna tradicija, folklorna tradicija. Hej, monoteizam. I monoteizam vide tu vjeru, religiju, vide kao nešto što je došlo sa sela.
Čovječe, došlo iz gradova, iz velikih centara, iz Rima, iz Carigrada, iz Istanbula kasnije. Došlo iz velikih centara, urbana religija. Religija knjige, moraš znati čitati, pisati, da bi prenosio riječ Božju u knjizi, zakone, sve napisano, sve napismeno, crno na bijelo, nisu narodna predanja, nego zapisano. Oni i religiju tu vide kao da je ona nastala na selu, naše nešto narodno, nešto narodna neka tradicija, narodni običaj, nije, ali oni insistiraju na tom identitetu i tom antagonizmu selo-grad. Oni insistiraju na ruralno i da stalno kažnjavaju grad i građane. Imali smo to, doseglo je to vrhunac 90. godina, bombe padale po gradu. Bombe, pa to se zove urbicid. Urbicid, jednostavno imamo jedan ritual, jedan obred svakih 20-30 godina, šta li? Kada barbarsko selo spaljuje grad, spaljuje taj simbol logosa, znanja, prosvjetiteljstva, spaljuje ga u nekim bahanalijama, bahato. Rimljani su to zvali varvarskim selom ili barbarskim selom. I stalno su varvari upadali i rušili republiku, rušili Rim. I to je neki obred varvarski, otkud zna. Ali onda je došao srednji vijek, onda je došlo hrišćanstvo ili kršćanstvo. Onda je trebalo kristijanizirati varvarske narode koji su dolazili. U 7. vijeku došli Slaveni ovdje. Prije toga su bili Iliri koji su bili romanizirani, koji su postali građani Rima. I Rimljani su to što su zvali varvarsko selo, kršćani su to zvali paganskim selom. Pago znači selo, a paganin, pagano, je seljak. Pagan koji još nije struja došla, nije svjetlo došlo. Knjiga, riječ Božja, svjetlost. Već su bili još uvijek pagani, seljaci po Balkanu, po Ilirikumu, koji su štovali Pana, Silvana, bogove. Pagansko, seljačko, seosko božanstvo vezano uz šume, divljinu, poljoprivredu, pašnjake, zaštitnik stada, pastira. On je ujedno i bog granica i čuvar međa. Znači sve zbog međe i oko granica. Teritorijalni jedan bog, teritorije da zapišaš dokle je tvoje krvi tlo. Znači čija je planina, čija je starina, koji narod gdje živi. Znači to je plemenski jedan bog i čuvar međa. Dva brata se potuku, pobiju se oko međe. Seljaci se oko međe najviše svađaju. Dokle je moje, dokle je tvoje. To je taj princip. Silvanov kult. Evo imate u pećinama. Još je ovdje ovako poluotvorena pećina. U pećinama pećinski ljudi. Eto to ti je. Šeitan. Pan kasnije je postao đavo kad je zabranjen. Kao paganska religija. I onda je došla svjetlost, došla knjiga, došla riječ Božja. I kad se radi i o islamu, kao monoteizmu, radikalnom monoteizmu, i o judaizmu, i hrišćanstvu, radi se o religijama knjige. Religija nije predanja, narodnih predanja, mitova, legendi, već zakona. 10 zapovjedi, zlatno pravilo. Ne čini ovo, nemoj ovako, nemoj onako, već ovako. Znači, religija monoteizma. I ona definitivno nije došla sa sela. Niti je narodni običaj, niti ima veze sa folklorom. Jer ovdje smo svi bili pagani u jednom momentu. I svi smo prihvatili monoteizam. Znači, prihvatili prvo hrišćanstvo, pa se ono podijelilo na istočno i zapadno, pa imaš pravoslavlje, imaš katoličko, pa je bilo jedno vrijeme u sredini i bosanska crkva, koja je bila ni tamo ni vamo. Umjereni dualizam, manikejstvo, bogumilstvo, kako god hoćete. Pa je onda došao islam, pa i to monoteizam. Znači, nije ništa originiralo izvorno iz Bosne i Hercegovine, iz naših krajeva, iz naših sela i naših naroda. Nije. Sva tradicija i religija koju imate nije došla od našeg naroda, već je došla iz velikih urbanih centara, kao što je Rim, Carigrad, Konstantinopolj i kao što je kasnije Istanbul. Znači, odatle su došli i znanje, i medrese, i manastiri, i sve. Sve je došlo
iz centara, urbanih centara, pismenih ljudi. I zato je taj antagonizam potpuno sulud. I inače je suludo da se selu, balkanskom selu, u nekom žešćem revizionizmu pridaje ta uloga da je selo oplemenilo ili prosvjetlilo grad, da je selo izvor, da je selo, dakle, taj original tog identiteta, kulturne tradicije, monoteizma. I judaizam je nastao kao takav u gradu, ne na livadi. I islam je kao takav nastao u Medini. Medina znači grad. I hrišćanstvo je kao takvo, kao hrišćanstvo današnje, nastalo u Jeruzalemu, a potom u velikim gradovima, u Efesu, Rimu. Tamo je nastalo. Pa tek onda, kasnije, kroz srednji vijek, je dopiralo do sela, do paga, do pagana, do seljaka. To je bio dugotrajni proces. I mi kao zadnja rupa nasvirali, na kraju je došlo da... I ne možete obrtati sada to. Kao seljaci su ti izvorni, originalni muslimani, hrišćani, kršćani. A da građani, gdje su biblioteke, gdje je sve to znanje, gdje su katedrale, gdje su medrese, gdje je sve... Da oni nisu. I neki ideološki kulturni rat vodite. Foli u tome što je to selo postala glasačka, biračka baza, glasačko tijelo narodnjacima. Oni su otišli do tog sela i rekli glasajte za nas, a mi ćemo vam to i to, pa ćemo vi vamo, pa to, pa dođeš ti meni, dođem ja tebi, i tako dalje. I neka je, imaju pravo. Ko hoće, ko može, ko želi, ko osjeća to i da je to taj identitet narodnjačke partije, mislim, ima smisla, konzervativci, ima smisla. Neka radi, ali bolo, nemoj onda praviti od ovoga drugog da je neki zločinački čin. Kaže urbani radikal. Mene je nazvao Željko Komšić, kaže urbani radikal. Ja želim da sve urbaniziram, da svi budemo građani. Da i onaj zadnji seljak se upgradeuje na građanina. Ne, ovi žele da Sarajevo i gradove downgradeuju, sve da poseljače. Naravno da želim da bude, nek bude opera u svakom selu. Hamlet u Mrdušu Donju, nije nikakav problem. O tome se i radi. Da svi budu kozmopolite, da budu plemena, čopori. Ako je to urbani radikalizam, okej. To nekako meni više liči na radikalni monoteizam. To je monoteizam radio ovdje ovim paganskim narodima. Donosio svjetlost, donosio kristijanizirao, islamizirao. Radikalni monoteizam. Izbio vam iz glave paganske obrede i kakva sujevjerja i praznovjerja i narodna vjerovanja. To je radio radikalni monoteizam. A koji jeste urban, znači dobro, tu smo negdje. Ima neke veze. To neko prosvjetiteljstvo. To nam je zadatak. Izvlačiti na svjetlost, iz mraka, iz blata ljude. Ali eto, postoje partije koje ugađaju, populisti, desničarski, naročito, pa i nekad su i ljevičarski, sve u ime naroda, folklor, izguraj građane, ne trebaju ti profesori, doktori, a onda kuku, onda trebaju profesori, pa mislim, pa nećemo stalno to raditi, ponavljati istoriju. Dajte više jednom da upravimo, da normalnu demokratiju napravimo, građansku demokratiju, liberalnu demokratiju. Malo da se građanski sloj, da dođe sebi, malo da stane na noge, jer tu je srednji sloj, on nosi državu, on nosi građansko društvo, nezavisni ljudi, nezavisno mišljenje. Dajte da to malo poradimo na to. Znači, prvo ti moraš napraviti istraživanje, razvoj, nauku, umjetnost, kulturu, napraviti poslova, kreirati ovoga, onoga, šta ćeš proizvoditi? Šta ćeš proizvoditi? Koliko što oni samo proizvode one štange od aluminijum. Pa bolan prije si proizvodio avion, izleti bolan iz Mostara. Krene, dakle, tamo Zvornik, Glinca, Rudnik, ovo, ono, struja, Mostar, na kraju bolan izleti avion, orao, jastrebi i prodaš avion sa svom opremom. Sad izleti štanga aluminijuma, jeftinoća.
Prije avion izleti. Rad čega je to tako? Rad toga što je seljak uzeo sve štangu kod drva cijepa. Samo zna porezati šumu i štange napraviti i izvoziti sirovinu. Ba nema finalnog proizvoda rad toga što nema grada da razvije finalni proizvod nauke, znanja, inženjera, ovoga, onoga. Jel kontate vi to? I rad toga ćete vas da ostati kolonizirani. Jer vam je koloniziran. Razmišljate kao kolonizirani ljudi. Ne razmišljate kao ljudi koji vladaju sobom, koji su suvereni, koji su racionalni. Već samo daj nešto, daj, brzinu nešto, daj, bez ikakvog razmišljanja, bez ikakvog plana. Ni ne razmišljate. Jer protiv toga sam ja. I zbog toga sam kao neki urbani radikal, jel? Protiv toga što želim prosvjetljenje, što želim neku svijest, građansku svijest, što želim neku nauku, želim neki zdrav razum, što želim slobodoumlje. Zbog toga sam radikal. Onda jesam radikal. Radikalni slobodar, tako je. Radikalan sam. To je radikalno, jer ovdje je radikalno ono što je negdje normalno. Što je sasvim normalno, negdje ovdje je radikalno. Od toga što je ovdje sve nenormalno. Ništa ne proizvodiš. Gdje si na tržištu svjetskom, šta hoćeš, da te država održava. Zašto? Nakon što si ti sasvim zaštićena životinja neka, nešto predstavljaš neku endemsku biljku, endemsku životinju, neku endemskog čovjeka, evropskog muslimana, bosanskog katolika, bosanskog pravoslavlja, šta ba? I sad tu i nešto treba da obučeš u neku narodnu odjeću i da neko ti daje pare što samo da postojiš u tom nekom nacionalnom parku. Neka tebe samo ti postoji i mi ćemo davati pare, ubacivati, Evropa će davati, eto da živite u divljini svojoj. Ništa ne morate raditi. Šta, tako zamišljaš život, tako zamišljaš ekonomiju, šta? Čekaš i 30 godina, čekaš, valjda će i proći, valjda će skontati da ne može to tako. I kažeš, smijem, molim te, mogu samo nešto da se javim, mogu dobiti riječ, molim vas. Ja mislim da mi trebalo tako, što? Evi ćeš za ovo. Pa mislim, ne možete do vijeka, na guzove. Mora se nešto proizvesti, a ne možeš proizvesti. I ako hoćeš da proizvedeš, moraš platiti patent, pa mora ti drugi doći i reći, smiješ li ti to proizvoditi, ne možeš ti tako doći. I reći, ja ću uzeti od ovoga motor, od ovoga halo, ba. Ne može, moraš sve svoje razviti, pa da bi mogao. Ne možeš samo prepisivati. Ko što ste prepisali religiju, prepisali kulturu, prepisali sve, hranu, sve ste prepisali, recepte. Sve ste prepisali kao je moje. Ok, tvoje, ali ne može to sad više. To je moglo 15., 16., 17., 18., 19. vijek, 20. hajde, eto. I komunizam je naš, i fašizam, i nacizam, mi smo izmislili sve. Veći Hitler je od Hitlera, veći Tite od Staljina, veći Staljini od Lenjina, veći Lenjini od Marksa. Ne može više. Ne može ti to. Treba ti domaća pamet. A domaća pamet je odliv mozgova, jarane, odoše svi. I šta ti? Ništa, sirovine. Sirovina ostala sa sirovinom. Eto, sirovina će sada iskorištavati sirovinu. Eto. To će ti ostati u Bosni, to ti već ostalo u Bosni, to je to. Komunisti zaista jesu insistirali na radničkoj klasi, na proletarijatu. Znači, temeljili su svoju ideologiju na radničkoj klasi. I njima je bilo potrebno, jer pošto je ovo bila, kako to pjesnik reče, zemlja seljaka na brdovitom Balkanu, bilo je potrebno nakon Drugog svjetskog rata napraviti jednu žešću industrializaciju i puno ljudi dovesti u grad, pošto je grad bio industrijski centar, fabrike su bile u gradovima, termoelektrane, sve u gradovima bilo i dan danas je u velikoj mjeri. I onda su napravili jednu radničku klasu, ali su zbog te svoje ideologije gradili industriju, razvijali industriju, od toga što su imali ideologiju za radničku klasu. I pogledaj ti šta su oni sve napravili, znači oni su izgradili industriju onako kako su obećali radničkoj klasi po svojoj ideologiji. Izgradili su industriju. Izgradili u gradovima. Pogledaj, čitava Jugoslavija. Znači nešto su uradili, neka obećanja koja su dali. Pikovi, poljoprivredni industrijski kombinati. I to su bilo i poljoprivreda je bila. Uzgajala se industrijska konoplja se uzgajala, koju danas ne uzgajaju. I komunisti su razvili nešto. I grad i selo. Razvili su ga. Vidi se tačno šta su uradili za 50 godina. Obećali i isporučili. A ovi su najviše obećali selu etnonacionalisti. Oni su svoju ideologiju bazirali na seljaštvu, na selu. Nije Čekić nego Srp. I pokupili glasove sa sela i kakav je rezultat njihov za 30 godina. Evo, napuštena sela BiH. Šta su oni isporučili svojoj biračkoj bazi, svom glasačkom tijelu? Šta su isporučili?
Napuštena sela. Nisu ispunili obećanja. Otišli su na selo po glasove, uzeli su glasove sa sela, ali sve što su radili jeste da se dokopali gradova, dokopali kancelarija, dokopali urbanističkih rješenja, regulacionih planova i opštinskih stanova, da trguju nekretninama državnim, opštinskim. Selo su totalno zaboravili. Prevarili su ljude na selu. Prevarili su. I onda kad ih pita što nije to nešto došlo na selo, što nizo, kaže ne zna Sarajevo, uvijek neko kriv. Sarajevo je krivo, Dodik je kriv, ovaj je kriv, onaj je kriv. Stalno je neko kriv. Samo nisu oni krivi koji su uzeli glasove, dobili povjerenje, došli u gradove i nisu ništa isporučili selu, što su obećali. Evo sela, nema ih. Domaćinstva zarasla u korov. 300 sela. Nestaju sela u Hercegovini, zjape prazne kuće i zapuštena polja. Izumiranje ruralnih područja. 500 sela zjapi prazno. Znači to su etnonacionalisti uradili. Eto sela. Kult sela. Selo moje lijepo, ali neka si daleko. A ja ću u grad u kancelariju. Jel? Tolika demokratska akcija, toliki aktivisti, a krajevi pasivni. Gledaj. Katastrofa. Oko 500 sela u BiH sablasno prazno. A evo Arapi preplavili BiH, kupuju zemlju. Eto. Prodali sve, rasprodali da proizvedeš pasivne krajeve. Nisu više ni pasivni, nego su prazni, pusti. A gledaj. Pa dajte da vidimo, da rezimiramo 50 godina ove i 30 godina ove. Ajmo, evo, uporedite slobodno. Ovo je bila ideologija proletarijata, radničke klase, pa evo napravilo se fabrike radnicima, pikovi razni, poljoprivredni kombinati, sve se pravilo. A evo ovo 30 godina. Evo, šta je ostalo? Pustoš. Pa naravno onda da moraju kupovati glasove. Naravno da će koštati glas 50 maraka. Dođeš ovdje u pustoš, daš 50 maraka i ne glasa za tebe, kad nema ništa drugo, nikomu se drugi ne obraća. Naravno da moraju varat na izborima. Naravno. Kad je ovo rezultat. I vjerovatno je to najveća greška građanske ljevice radi toga što je prepustila selo etnonacionalnoj desnici, konzervativnoj desnici, umjesto da se zalaže prije svega za pravnu državu. Pravnu državu, dakle sigurnost, da nema hajdučije, da nema lopovluka, da bi razvili selo. Evo, ako pogledate, ako uporedite samo avionski snimak ili satelitski Google snimak periferije u Bosni i Hercegovini i u drugim zemljama, vidjet ćete da je u drugim zemljama zemljište uređeno. Znači, evo sad upravo teče, čini mi se, komasacija u Hrvatskoj. Ja sjećam iz 80. godina komasacije u Bosni i Hercegovini isto tako, da se urede parcele, da se uredi poljoprivreda i ne samo to, već da se stvore uslovi, prije svega pravna država, sigurnost, da bi digitalni nomadi mogli doći u sela i živjeti tamo i raditi tamo. Da je dobra konekcija, da ima dobar internet prije svega, da je dobra komunikacija, putevi, da imaju ambulante, da imaju policijske stanice, da se selo oslobodi, da se učini nezavisnim i od gradova, da se urbanizira, da se civilizuje, da tako kažem. Znači da postoje uslovi za rad. Vjerovatno je velika greška građanske ljevice bila ta što je nije zapostavila. Ovi su zapostavili selo, jer su vladali 30 godina u ime sela, u ime glasa ruralnog. Već je prepustila njima selo i fokusirala se. Očigledno postoji potreba da se paralelno sa gradovima uredi i ruralna Bosna i Hercegovina. Da se očisti od korupcije, od samovlasti, od autokratije lokalnih vladara, šerifa, despota i da se ljudima daju sloboda i uslovi za rad. Evo da uzmemo ovaj satelitski snimak, odnosno ovaj Google snimak. Slobodno idite na Google, nađite Bosnu i Hercegovinu, evo Sarajevo. Pogledajte sada kako je uređeno zemljište oko Sarajeva. Šta ovdje imamo? Imamo kamenolomčiće, evo ga. Imamo ovdje kamenoloma, jel de? Evo imamo ovdje kamenoloma, tu sve koncesije, jel de? Ima li još evo ovdje još jedan kamenolom. Evo, da vidimo kako je poljoprivredno zemljište. Evo još jedan kamenolom. Če god zagrabiš i da vidimo poljoprivredno zemljište. Evo vidiš tu je poljoprivrednog zemljišta, kako je uređeno. Hajde da vidimo od toga što smo evo u planinskim krajevima, kod Sarajeva, da vidimo kako je, recimo, da odemo negdje, evo, gdje je ovo, šta je ovo, Švica. Hajmo da zaronimo u Švicu. Znači da vidimo šta je Švica. Gledaj. Znači gdje god ideš, sve je uređeno. Nema nigdje praznog hoda. Gledaj. Sve je iskorišteno. Sve je obradiva zemlja. Gledaj ovo, ne znam gdje smo sad prešli. I kako se ljudi brinu za selo. I oni su građani. Ali pogledaj ti kako je to uređeno. Uređeno selo. Selo uređeno. Gledaj. Gledaj.
Gledaj kolike su površine. Jel? Sve je to uređeno. Hajmo još jednom da se vratimo u našu Bosnu, da zaronimo. Gledaj ovo krša. Gledaj ovo krša. Gledaj ovo krša, ba. Vidi ovoga, ba. Šta je ovo, ba? Crpo je ovo. Gledaj ovog smetljišta. Gledaj. Šta je tu uređeno? Gdje ti vidiš tu parcele? Kolike su parcele? Gledaj. Sičušne. Gdje ti vidiš? I to se brinulo 30 godina za selo. To se brinulo za svoje selo 30 godina. Gledaj ovo. Gledaj ovo. Ništa. Ništa. Opet, dakle. Evo opet ću. Zaroniti. Gledaj. Nema gdje nije uređeno. Selo. Nema sela. Sve je to jedan veliki grad, naselje u suštini. Pitomo. Pravna sigurnost, pravna država. Domovi zdravlja, policijske stanice. A ne hajdučija. Evo opet da se vratimo. 30 godina, evo. 30 godina. Gledaj krša. Krš. Necivilizovano, neuređeno. Hajde imamo šume, pa valjda od toga smo se i posvađali oko šume. Kad nema ništa drugo nego sirovina. O čemu sirovine o sirovinama? Evo gledaj, sirovina. Eto to imamo. Ali gdje je tu selo? Gdje je poljoprivreda? Gdje su ratari? Pa ovako može i okupator da eksploatiše. Ko ni sebi ni svom. Ovo ti je mogu oko god doći i ovako eksploatisati, izvoziti sirovinu. Ne treba zato puno pameti da izvoziš sirovinu. Tu te može i okupirati neko, pa da ti izvozi sirovinu. Da te kolonizira. Izvozi ugalj i drvo. To radila je Austro-Ugarska. Ne treba ti tu tvoja vlast. I šta su oni selu pomogli za 30 godina?